Excellency. Ni thabarĩ ya President William Ruto na atongoria angĩ kaunti-inĩ ya Garissa na matũra mangĩ mwena wa rũgongo rwa bũrũri kũrĩa Ruto agũcerete na kĩondo kĩa mamirioni ma mbeca rungu rwa mũtaratara wa Nyota. Ĩndĩ gĩikaro gĩkĩ kĩagarũrũka na gũtuĩka gĩtumĩro gĩa gũthonjera ũrĩa warĩ mũnini wa President Gachagua kumana na mĩario yake ya ica ikuhĩ kũrĩa Gachagua akoretwo atekũhithĩrĩra agĩũkĩrĩra atongoria kuma gĩcigo gĩkĩ akiuga nĩ matirikire icigo ciao. Sasa wewe ni mtu idler, huna kazi ya kufanya. Kazi yako ni kumangamanga tu barabarani. One time, Kasongo, sijui nini. Alafu wewe, you have the audacity kuja kunipatia lecture ama kuja kunipatia mawaidha. Atongoria ya maumo nĩ marakara ota gĩthũkũ kuma President William Ruto. Give us a break. We have business to do. Nyinyi endeleeni na hiyo kazi mnafanya. Unajua kuna watu wengine wakiona vijana kama nyinyi wanaona hawa ni watu naweza kuwafanya goons. Waende wapigane kwa huko mambo ya siasa. Ginyagia munini wake Professor KINDIKI. They are very small-minded characters. Mtu anazunguka hapo kwake, hata hapo kwake amechokora, sio ati hata hapo kwake ametengeneza, amechokora kila mtu. Hata MCA wa hapo amtambui. Mjumbe wa kwake amtambui. Sasa we ni kiongozi aina gani kama kwako hauna hata MP hata mmoja? Alafu nakuja kudanganya watu hapa ati uko na kura kwa mfuko unangojea sijui kupatia nani. Kwenda kabisa. Ĩndĩ ũrĩa ũkumaga thandĩ cia marakara nĩ minista ũgima wa mwĩrĩ Aden Duale kuonania ũmwe wa atongoria arĩa agereke nĩ Gachagua. My friend, you have no legal standing, you have no moral authority to lecture us. Na mimi naambia jamii ya Somali hasa wafanyi biashara, huyo mtu ni mkora, he is an extortionist. Msisikie maneno yake, anakuja kutafuta pesa yetu. And I am telling Rigiji, the line is drawn between you and the Somali community. We will never give you, hata ukifanya nini, senti yetu huwezi kupata. President agweta Gachagua ta mũtongoria utaramenya ũrĩa arauga, akiuga Gachagua ti mũrata wa gĩcigo gĩkĩ, na ati araria mĩario ĩno nĩguo gũthũkia ngoro cia aikari a gũkũ, na nĩguo thirikari ĩhũndũre ũthii wa na mbere kuma icigo ici nginyagia icigo ingĩ bũrũri-inĩ. I will continue to spend time figuring out how Kenya can move forward, how the young people of Kenya cannot be misused by planless, brainless, clueless politicians who only see in our youth tools of their own trade for their own politics. Duale na marakara maingĩ akuruhanĩtie Gachagua na gũtũria rũmena ngoro-inĩ harĩa aikari a gĩcigo gĩkĩ, akiuga Gachagua na anagiria mabilioni ma mbeca gũkinya gũkũ na gwacihũndũra kũngĩ rĩrĩa arĩ mũnini wa president. When we had drought in 2022 when you came to office and you instructed 7 to 8 billion to be used for the people of northern Kenya, 14 counties, in terms of food, water and animal feed. Huyo mtu alikuja siku moja tu peke yake northern Kenya. Harunia KAMWE TV letu rakoni bataru wa Mwagi.